Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlu Chukihola police station angkang upper day groom Lukhiram rong phara rong along pang thek otlang notum apran karmut tet bang hiniamu sotum ahem along an Inglong ikpi Baptist Church Women Department atum kahomri daw Ning karong asayang dengalong kidun a party ning kiduk mekri meklang asayang dengalong kidun a hirjume the mupu arnampen ekethane ka paredu Lasonsi kedam tang chiti ni phai krehiniar ni Inglong ikpi Baptist Church ni marlia tu methang mondulia dan pen padamsi sanghan la pen tangka masa vet setame Kt.Sobita Anisha hemalong humri damsi apia potuma phan kera pajir damlo Inglong ikpi Baptist monduli ni marlia mai phi kakrung rong pipi rap mai phi rublining tipi kongchun bang pi rani tok bipi tum japon linsi bang thom capso se aria sanghu pi tum humri dunsi Sobita Anisha tum rong phurong ling ki ju yarta mate pli phelong aphikar plungdun arta hut kopai kilang no pen otlang no tumari deng apran kitam nang ko aputha ningduk chu pisi kisung ke phobe ka hemasor mate apia potuma phan aning pathe te kanglo Inglong ikpi মহিলা হৈ আমি ইয়াত থিয় হৈ আহিছোঁ আমি কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ সকলোৱে জানে কাৰণ আমাৰ অঞ্চলত আমাৰ ভণ্টি এজনী Kt.Sobita Hansepi ঢুকাই যোৱা আমি গম পাইছোঁ বহুত দিনৰ আগৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ কিন্তু আমি আহিব নোৱাৰিলোঁ আজি মহিলা হৈ গোট খাই আমি আহিছোঁ ইয়াত কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ সকলোৱে জানে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটো আসাম ইণ্ডিয়া আমি গম পাইছোঁ গতিকে সেইটো Sobita Hansepi নিচিনা আমি সকলো মহিলাসকলক যাতে পিছত ভৱিষ্যত নহয় যেন নহ'ব লাগে সেইকাৰণে আমি উঠি আহিছোঁ মহিলাসকলে আমি দুখ পাইছোঁ সকলোৱে চকু পানী কৰিছোঁ গতিকে সেই কথাত বা সেই দুখত আমি যাতে হ'ব নালাগে বুলি আমি মহিলা হৈ অলপ হ'লেও আমি চাউল নাইবা চাউল বা আলু বা যিকোনো এটা আমি পাই বা যিকোনো বস্তু পাই আমি নিজ চকুৰে আমি চকু মুদি হ'লেও আহি আমি এই মালিক Kt.Sobita Hansepi asar burapen Kt.Anisha inti piasar pi asar buratum kipu atengke pini henlo lason dhorom monduli pen kewang chenglo lapen kedam tang penang anatum tabang si nilitum kiduk kisung abirta nang enpen ning nang pathe tekang lo pusi ingjepo tum la ana kiduk kisung ang bong pen da kapre hamphang asong pen kapre dopik gewang tum dopik lo setame dhoroma hin mate monduli hin pen da menal tum long nang kahumri kewang tum duluma la bang ya kedam tangan kedam tang an bang lang no Inglong ikpi nang li temben berta long lo la hello fast ke bang cheng la hello ni thek long la pen le la lang Inglong ikpi mon dilia so ben da meli ya kero Pherang ke thenglo kisung ge phobek apia potum kachuning ria tengke prabjin pen Kt.Anisha inti pi pen ajir pi Kt.Sobita Hansepi atum amen pen school ahem kim ponangji lapen donia phan vorenga hoi nang pek vek nangji anparta nilisopi atuma phan apran karmut vek atuma phan police atum ritar lip seraksi sodaka kang sai pinangji pusi kachuning ripadopon kachuning ridui mate ke than ji kangtung bangala heno la sinon la Anisha inti pi la pen Sobita Hansepi alang to amen pen ajok non misen school nang pi vek nai pusi nilihin pen sami tuning ridun lo pen aparta non la nilisopi lo Anisha inti pi alang ni same pene ghotona ke phupen jok si alang same thinang kok lo nasi je nilituma fans tame pene government pen mate council pen sakuri same nang pivek nai pusi ni same tuning vidino Koilama ti pen Samsung ti Karbi Anglong live